নির্বাচনে মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয় করুন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয় করুন। YTF long live, YTF long live, DWF long live, DWF long live, DEF long live, Tipra Motha long live, Tipra Motha long live, Bhubagra ke jai, Bhubagra ke jai, Maharaja ke jai. Sing tini North District ni kaisa Noagou subzonal lo sing Tipra Mothani luazima bai YTF ni TWF ni luazima bai kaisa meeting oro narak jakha o meeting ni bisingtei bwskang ni salo bo strategy tai bubagra je dagi mungno bahake sing dur tu dur borok rok ni thani thangai campaign khlaimani bai bwskang ni je 19 April ni West Tripura o candidate sini Biplab Kumar Dev sini Tipra Motha tai BJP tai IPF tini je alliance ni candidate chongjak Biplab Kumar Dev West 19 no tai 26 April lo sini Rajkumari Kriti Singh Deborma no bahake Kokpirkha khlai kabang board bai sing Kokpirkha khlainai o kok no tuino sing tini meeting asuk laikha tai tini ni meeting o phaimanjak phake sini bisingo North District ni incharge YTF ni Central Organizing Secretary sini ata Sonu Kumar Tripura taibo tongo sini Central ni Dynamic Leader sini YTF ni Vice President sini Takok Donald Dalong oba hakeno sini bisingo tongo YTF ni North District ni sini President sini Takok Khukon Tripura oba hake former candidate sini Uncle Joychung Halam taibo tongo sini bisingo Subzonal Noagou ni Subzonal Chairman sini Mukamlal Halam Uncle oba hakeno TWF ni Leaders Dog tai coordination committee ni leaders rok joto sing pal baksa kai meeting khlaimya bai sing koksab laikha tai bwskang ni salo sing on Noagou je koksab ma hakino sing dur tu dur borok ni thani je bujiang tongmani aborok no thangi sing bujoginai tai bwskang ni salo BJP ni symbol eba kai sini podoful ni symbol o vote ruwei sing kabang kok vote bai pass singai Rajkumari Kriti Singh Deborma no Delhi honani sing wan suk laikha tini sing saimano sini accord thanai 2nd February 2024 je bubagra sign khlaimani land rights no tuye political rights no tuye economic development haike culture language no tuye je khlaijak mani omo accord sign khlaijaka phia implement khainen bagai jotto bere mono sini leaders songna nau jemon bubagra tabuk sini TTADC o council o kok sana bagai sini already TTADC ni government rok tongo state assembly o kok sana ni bagai sini 13 ta MLA tabo 13 ta MLA ni bising dujon cabinet minister tongo oba hakeno suru Delhi o kok sanai simise sing khoroksa tabuk bakingi tongo o Delhi o kok sanai bwskango 26 April o board ruwei Kokpirkha khaimani pore Delhi o kok sanai bo sing manai tai Delhi o thangmani pore sini je accord sign khaijak no implement khaina bagai Rajkumari sini Kriti Singh Deborma bo samung khlainai obono bisas naragino tini sing pal baksa kai choba mo nongkholaijak blai blai ke hambai